Mutegerio wero TV ntukwenge tombo chemanio yabura wichi wethire twarairia mikarire ya Ameru oni mbeto wa Phineas Imana ntukweru arende ndatwariria ntubakara yabura bathikana wichi kwarira Ameru bibu nkwenda kumya na uraya neru aretu na mbati njara kwa yo modonde na bwana rukunga uraimu biachara na ritete nguyu kwa miaka mingi na nyogona mbwiuja gijyo kwira na kurangi kwa atwira wingi njara yoyo nionde na bwana Geoffrey na bea ura nethairite arinde neyo tongoria miaka mingi na kuringa nabo na kumya mantu akaraya bo kwa kari oyabura to ambe arekeri ombera nyuma ya kaita katekuraya na mbirire na aina miaka 80 miaka kadhatia kangi mutegeri nebo ndenkwenda twambiria mto karayari mto mukuru akura ne atetawa muntu karaya ke ukura nate umukuru wenka muntu aigwa tene ta miaka vevute miaka guma na tindi vevute ora wita mbere wita nyuma nara no kuya waturua kiarene wothe mukuru kiarene ke muchie waturua na kawari oturua ria kuri wimbiti maundu ikorwa wanka ria mbiti ya kuria na uteturua ng'ombe ti ukumite oreka wethero mukuru ng'ombe ka ikeya ugoro ukuma ire oturakua waikiru oyekwa wategwa au mbiti ng'ombe ikorwa bitige ya kuria tutirete o bwana rukunga twigwa karaya mtu akura kana inyate kuria kwa aika kwa kiarena kare o imbiti na mitere yari mwanya muntu mwithi no mukuru ndende obuwa mtu mukuru ate abuthairwa mtu mukuru either nateja wa aumarawe na ntu bao ageko kiarene au nake yakwithwa atari na mantu ya gwikinyanga gwikinyo kinya mathaya kugia kaundwa yu ajo kawimbiti military ugu atakarakaraga kwenda iko na iko kwebange nabo muntu akeyikwithwa kwitu mantu twatuma yontura tweta tuge muntu ya kadithite mantu ya tebui akaumarua ya kala ikore wimbiti ikwetha kwina antu bateja antu beto enji antu baba enji ibo beja mwenji akagirwa akeja akayukia mtu uyu na ayukia mtu akakuria geto takira kene na ndene kana kigurune na mtu no na alawa mwenji ayukia mtu etikubuthikira etikugera na alawa na nenkairwa mburi na areke gota mtu uyu family yikwirero kethe mwekuru uyu enjeji nontu mukuru agukua nawe na ndeno ntu bagikugiki atengi murigene na umbuwe ne antu agakaraya mtu nande agetho ya tethiriki bangi muntu uyu na akaraga gakwiri nande nakaraga atengi bangi yani alega kando na babangi nontu gintu kyonthe kiria atumaira gitenge tumire mtungi na intobia we bitengeringithio mtungi kinya kuringithwa we na thina otengeromba gintu kiawe na atenge gitania kinya ng'ombe ikurukite na kinya akurukite arengeringithia gitero ego na yontu giki ogwo kebera kuraya muno gite akuringithia kiyo gwikira mugiro nontu ibetikaya kinya karingithia gintu kiria nago womba kuona ntu jaborea akuria mutundu muno na mutundu yo wakurua sana njwiri gakurua sana na ande mwanka na tengithamba muntu uyu igakinyia gita eje enjwe no amwenja enjwe kana enja imwenji ora tere muntu ora tere muntu na kirunya enja na kirunya kire kenja muntu uyu kweri kirunya ikebi kirunya tukabone kinyomba ya bie nyomba ya tukabone kirunya enja na kirunya kira kenja muntu kira kenja ruku kenja ugegatewa kitekeja kuthia mistake kenja muntu utena ruku kuthukariria wau mtura mwekurokie ataya wau nturene nora kweri ni ukuru kana inyamba chwa kana bonde mwekuro ura kweri no gikuka ndeke ayuka we kari umwe okwirira nande nyokethwa ni ukuru kana okeyikuthwa imbio oku bo nande utenge chenja ne gintu na muntu mwankaliro kenjo ruku atho gere takio impigirwe muntu agare akore wanturume ne athenjawa
nyoragwa ate kona na kiende ya urawa nite abana na bya ukiumba twelesa kago twika ria mbitiire kuyukia kwina makotho thithitie kwina muiro ria one ni ngondu ni ye kathambia ende kuikona niende yathenjwa ilasima kana imwanka ukarewa imbiti wetigi bware ono yero mbiti oreo kwe gintu kingi kikuira kitike mbiti ubetigiria utikio ko imbiti ageciariana mbiti agitwana tunini kwe twana tukuya inya tutina meia kana kintu yakiu kana tukinyika ntuku imwe kau tutari na mutere nundu ni ajiari wao pata ya kutari ntukata uje mbiti kana kaka ikegona u aita ugithakene kana kanini no ikaki ni mujiari wako o ikakiende ibaba ile betatu iba ile beta bata mwana nundu ruguru ari roro babeli nundu ibenja kuwende muntu orata ya wikare ni agi kana kwebaika kwa muithune baumara wakiarene baumara wimwe ibaba muziba muchejo wao lakini mbiti era kuyukia nona ndi muntu agirero mwenji akeja akuria akikia kuraja tugerera ke ugwa mwenji ari o inauma imuchine yo inture neu mwenji ari family ari mto family ari muchio enji ne ata chala wende kaiduta mwambirio nderea imuntu aitejerete tu nontu bathina mwambirio ne araitejera nontu bathina arona nande kendo na gamburiye yekura nona gintu kingi na kingi wakarita ngugi nontu etena muriti na ndirira yukiria burakaro na mwirigajo njeona mwirigajo haona ndi jurajo yo enji kwende nontu nande mwenji umagoge family yao kwende mwenji kyambiriria pure ari muntu aitejerete wakarite ngwetu kaitejera ara wakaite ngugi kendo na yakula amukuru ake achwa karaya achwa pio mukuru bukona gombiro na ito tawa kana bwetera mwankorera mwankare yagwo na karagwo ntuwa mwankare yagwo akwire ndie tawa iye totewa muntu ari moyo atengitewa na amenyairwo sana athitherwo mantu jonthe yathitherwo mtungi uinainya kana otenainya tugerira kio kwa mtu akwa na kuthikwa na yeu yange yonde oya bra tuichie kyara kithera kiri kwa muchie na kithera kina anga ikwere into ibitai imbi butona akabukwa mtu we na rukoya kyara kira utawa utanto bare bakai muno anto bare bakai na kinya leo anto bare yo naku kinya mbiti cyari nyingi sana na ndo uwo muntu yawunika na wowe utengi umere okuria muntu tuku nontu no kira nyambite nontu wikinya tha 12 biti ni kugamba nande no witoka rija ni no witete oku nontu tujogera mbere pio nuwire ateta wangambi tu kumete muchi netea aita wata kwa karawa mukuru aina muchi yo aweta ya ngombe ukuma nontu kyari kyonkwana ni kwali makosa muntu oteya ene iitare onderera kwa kuteagirite ni muntu mwithi muthaka no ataya wambu enyangambe itezo nontu kwina kiriro muthaka kana mwana na ataya italon lakini mukuru ataya wangambe chiukuma no mwanga ngombe chiambe chieterwe ngombe chiambe chieterwe chiukume nontu wakira kwithwa yo mugiro yo kugitere ngombe cheja kuthiranja nontu mukuru agwita agitaria ngombe cheja na chogwitaniria nwe kowende twewata mukuru ataya wangambe chari ke ukuma ari aguma itumi ikenda ngambe irende iteke witaniria mukuru amuji utena ngambe yo muchijo tena ngombe ikwaeja mtu nyana muntu na ateja wa lakini kinya mwana mtu atengetewa ana wakiona ana bare ome kabaida no mwankana be mbebetero bakuruke nabaye wantu bo bakaria anda na bareke ba ukuruka bate kone na uwo ana bareke ba ukuruka ngandiro mtu maragua alafu re nerua mathiko ni to na akire karaigwa ari agiro kana ibona imanto ya kawaida tu muntu mwithe na rirairwa au mukuru ari tugerera ke muntu mukuru kwithira atari rairwa akethira ni ukuru tuyo kitimbachwa ni ukuru inyaro butano ana nwetu muntu mukuru atari rairwa nontu na kurira na iwangu kuba muta na itaure thirire lakini muntu mwithi kana nthaka ni erirairwa na tugerera kio ukwire mbikirwe muntu akare akuriwe imbiti intrume thinjawa yare kuona ni ate nontu bathinja intrume butathinja nthenge kana buthinja inyandewa
ng'ondu no yothi kurugama antu ne yonthe nginya kuthambia miro na mine ni eriti gaturume ora kariti kiri itara kara ke murungu ende ne etikirwe tena kulingana na witikio tene ora wakari igwetekawa ng'ondu ne thambagia mantu yonthe nontu bora bunde bwathire bakigongwana ke ng'ondu ibwetekire kana haraka sana ibwailagia rangi ng'ondu kana kinya mbura eringiura ng'ondu ne itoke gongwana na mbura ekaura kuringana na witikio bora bwareo na nginya ng'ondu ikithinjwo mucie kathinjwo mucie uti mwana wa mwari ukiruma nyama iyu no yeye alafu tukiarira kiwaure iko ari na mtu mutitha urathinja kana ora tu akathinja bunka ithinja family yo tuendelee tende turume gathinjwa area wa ni no ntwitare ya wainthaka kaiyepia thuki kana ne atia mwiye wenthe nginya muthaka imwiye muntu tekere mwana mwari umbelele sa mwana mwari nende ne atia bukua ono mwari utwa mwari yani mwari utweta mwari kana kaka kenye konde kali kakaile konde katikiruma bau batikiruma ne tonto batari kayo ali muiro nonto anabari oturare au mbere inende bare yekoneka ne antu iba yo gwanjire mwanya muno mya mwari waiko kumuchie ake akwitha tikinyite kya kugira bwa no utano ake yakinya kuya na mwana ne yawa kinya akwira na pata yo gwe onto bare atu ari na akadwenye kya ndo nara ende ko nyama yuba anabo batekiruma ari area watu ni yeye na nyandaka yende nyacho ko imujukire nyandaka icyare evenjawa imwe katanira ikana bonde ne mwana ntike gongwana na no ari time che yabo abakuyumete inje uyongwa ethete go muri ogwa kayanio muri ogwa ndi nuri ko muri ogwa ni mutonina muntu muku mutonina muntu muku no ambekia kureta inge kariwa no ndunjari ngotirwa na nya ringi uranture ne ao kabisa Kimeru kana ora wakari tene no etoko na mukuru joju okamwita baba omwita baba no ntwa na chio aga sacrifice gintu kiro kwenda kunengera kunengera wende yete ntu kwa ina antu bendene mai bare baka ibendene muno kwa ande natukiarira kyo wende kwa utamuntu kwari na mwenji mwenji yake yawita ata mtu mwithune ibwe ta kona kithira narirwe kana ibwe aterwe oura kaura mwenji ata ya antu bonde ataya bara batarirwa kiarene mwenji ataya muntu muthaka uturene kana muthaka muntu aturene no atawe mwenji kana mwari uturi te mukuru atawe mwenji mwenji ke ya kwenja muchie tika ataya mukuru wena family mwenji ataya thaka na mwari mutegeri Owero TV tukauruka nini uigwa kware a mwenji neru akwe yari oweta kuraya tukayana twakwira manto ya na njire ndaya oringi mutegeri bwe ntu bakwithira utathiolia mitambo na atwendelee kwariria mantu yaya kuthikana kwa karaya tuigwa na njira ndaya ntu batathikawa bataya kiarene baria kuriwa ikwarea mtu etwa mwenji ende tuichokera na kiuria kiu bwana Nabea mtu aria kuriwa aeta utawa imwenji na kwetantu bonde batayawa mtu mukuru atata imwenji ya prori kiombira inaba ikakwi mwithone kana bagwa kiarene au naja ari akurirwa kiarene akurwa ni imwenji uwetende andateka aikua mbere ya naumitarone yagelwa nao iko ari na kuntukura tura kana ntu fulani baigakia ntu bo kana bonde urwethiro rwa mucheyo abangania urwethiro rwa nture boikakia bwinde ona boikio bari gichio kirege ikakwa ntu kinya bagwethira bwintura abwinde au muntu agwa ikwa no amtu aikwari kuketa mtu oweta kona kithira nari kana aikirwe nau na ikirwe babu utibo nurengi muntu arengerikia na gwikua kuringana na witikio bura bwareo atajoka ye gita atareo areo imbitio arejo imbitio
na ikyo gatuma wona kinya ri muntu akumarwa ni antu ba muntu wa gekwa kiarene ibetikitie au bamwika bunka kethe atairengenie atithiria ndaika inka utechoka nyumba tayukua mutenge choka nyumba atayukua kuringana na witikio bura bwareo na ino kyo gatuma antu betikia ura no kuriru mwenje ikwa araba na araba ikaia ajuka wimbiti imite mwenje akiumo mbiti ni yokiri na neruo gya kwa Elia itwethaira tukiwa itwatangaza tukauga twina mathiko ntukuthithae yang'ania karai bo antu beya bwito muta kana omuchitu boika antu beta waikiriro utigintu utumwitoira muntu kuwe ndu ti muntu wange yui ikiro lakini kiriro kira kietherwa kiro kwa kurengererwa anje kwariro anture ne uyonthe na ndantu ibamenyera kuyo nontu antu kuyotawa no weta uta atara aguya ategore tukwe gutewa uteke utemantu yetha wajale no ntumiri yetha irerio no weta uta muntu wende akuite kithira mukuru ni mukuru atayawa ni era na kuria atayawa ni mutano we baina aithethira tina mutano mwekuru amuta agethira no ekuru baili kana bathatu tukara iba urana baba ingi iba mutayo ba muteja bonde ba muteja nontu ekuru mbere iba gwatanirite sana nontu nye mwekuru aringe goro imukuru ageta kaga mwana omwiji mwekuru jo wengo na mwira agura na kenda tuchwa mwiji na mwekuru jo wengo no ogeta utegura ujo agurire no geta gutegura ara kendo na mwekuru ngi na nibe yabachwa ajara kaye ajara biye yaka ungi mukemwe mwana mwana omweje no watumero ni mwekuru na no ngi aro awo bunu amwe no awa iture mwekuru ngi imwekuru awa mwekuru aya kwa ngana kaye kakai agera mwene ture mwekuru to ora mwekuru ngi tuyembeu akethira aine imware akuri inyari kora na kana ari utwaguragia ari batatinda naira na manto amainda akiri uta muntu akura tukendi mukuru aita o imwari ari nitia nonto atata imwari ekuru kana ari batajuka bakai antu mono nturene bajuka baigi tugitikire ikari yukiene ndi nuki bajuka baigi tugitikire na muntu ro yuko muntu ai muntu into murume kinya lengendo ikana kaije ona yuko ena to minkurukie mwekuru renja na muntu naria ikwari na kanya karamto akiria tuyuke ntugo ithano aitawa kana ni atakwa kara ntugo wa kwende ruari no utero ye na ntugo awa tuyukie onto bombira muntu mukuru ataya ngambe cheu kuma woro tebu eje umore ithine ake oku tukwende bwetera mwankoru nene woro ringi kana na no goro no tuku ikwetha kwina umaitha bwambiti bonyo mona ngome na nto batenda kumara mona akaragwa na akuru karagwa akarwo gwakya ageya utewa karwo na akaragwa muna kana ngirote ya kurumonya ne kindu nonto anete akiruma ne ate no kuruthi nenge yo to mwiro kana mwiro ende ate yoritawa to ngondu kuya inyoro mero ikintu kingi mogiro jo ita yo adamba gona ngondu kutevingi ne ekariwa no yo kariwa thami na erewa ni yeye ibie yake athugerera kiu kukethira tuyukie muntu atakwira muchi tuyukie nya wita ko muchi michienge nya kwalia na ukethania akethira nya chokete akaura wa imaitha ne ati akaira wona au akeyota wo kiarene yote gora kwagirite aringi ro imaitha agiro ne antu bao yakaretwa ketha ithata iji ketha imuntu wina njewe agekwa garune ekwa garune mathajara ya gukuru kenyomo cheo chiambe ikuruke harafu nande umaru nwete ata umaru etate ibo enda kuthiatira imbibyo byongwa byuraite muntu ya nerua kwe kintu gitawa postmortem muntu akwantu ibenda kuthiatira imbibyo byongwa yatari kara ya muntu akwinya akaura wa imaitha tuyuki ibo eta kuria iba baba uraite bibyo urakia ni aura inao byo urakia ikimeru kithiri ukaromera utu umbira na uraya kuromera ikwe kuwende kuromera igira ya ura muntu aura iro na tate kumenya akuronjire olungana na mujimwene yo amuitiria kirima kana yo aita kuromera kithirine ni atabo bombo te thiende antu baraba watawa kana buru mujuya yathira buru na ni wetike bware buru family yathira ngi thu family yathira buru ire antu baraba orani ire romeru yathira buru antu baraba uranire ri
kwibo bakiomba kuya Bakariuga. urombi kiba bakagwituranire bakeya kuria muntu bakeja mbere manto ya te athiru mbere beta kithiri kinya bakaona iba kuthira iba ugua bakeya ibarioka batetheka babati bakaria muntu mwene na imbio kona yabyo bitumite manto ya change ende onto ende aneru ende antu bathiko embi nikawendere imbega yeyere iraetherie nemu nukurawa antu baokana awe bwana Rukunga ni ati okona yabyo bitumite ende manto ya change ende onto ya karaya mtu akwa kaita atawa nukona lakini thaiko change imbio okona yabyo bitumende manto ya change manto ya yotuma nande go change sana antu ibaingire sana na mbere antu bataingi na antu bakingia nabo bage ume bubwingi muno no dictator no ntu babaingi bate kwenda kuyura ne to kuyura kinya nduke ikeje nchebuku ne okeyotegerere kuna ene nchebuku no ntu mtu areta akadithia yonto akadithia ontu bakuthukinya akiri kendo mba kuthithia ontu buthuku bura kwenda kuthithia lakini mbere ni kwari na discipline kwanja yana banda kama mtu ari na discipline ya kurigaria no ntu muthaka nyete arengi kuona mwekoro nduke chia bangina mbere atonya kethakene ngina akuruka ketha imwana omwale atengirunga mana muthaka njirene no ntu ibari na discipline Kare discipline une ete kithira discipline una ndikethiri kabisa no ntu urona na inya mwana muthaka akirunga manjirene akaruma mwekoro nduke chia bangina akamuruma yekirumikira itaruma nao na ndikana bakanto baitejera kabisa na kira yatumire nyamanto yathuka muno antu baingire no kaboingia na ndi manto yo jaire yo jari twirire antu na iba mabaitejera ayo wenda bura bakara ya buchoka ontu bura bakara ya bwathongi no ntu are okwibo bui kwena mirimo nerua kara ya ika ibo ni ari kuoyo ni abwata kimba kya muntu garikere aumbi utakira manto ayo tumirimo tura twale mbere itumirimo tu kai muno twa kento ya rwage uruguma thuthi twinto twa thitherwe tumirimo tundawa to miti imiti ya nyunya we gekiro chubune na antu bakora akini mirimo ere kunande imirimo nyete kwereka na engira nayo kuringana na antu ibairekerie na ngai arathura na murungu arathura nyane antu endere tuge bana na bia kuthigana gura ko karaya kuende ko tamuntu wenda kuchokerwa kana ikaba neru atukuthigana ethitana nteto chechenjeri njani kuthika muntu na werura weyere lakini atika nteto ira challenge ya ni kuthikanira kuria kwata muntu aina thina mumutethia gwitikiria muntu watunywa kintu kiawe na akimenya ukona ukambira amino na gieta yongo chinjire ya yangi yonde turairu ndi chomba ya mega kuthika muntu kugoya kithomo iki kega na kinya kanisa ikagega na kinya njuri itithuki njuri ni njano ndo ndi ata uma nika ketonyere mikora endi kuria kana atonya ntu atikwelewa ati bakwithura ende natukiarira kio nukona ya nerua tutatukathika muntu na mbu inyanyume mwaka iturika na ikukengania karae ibarika na tu inyau mtu wakwira ntuko yeru ari kana yewa ya thirapio muntu arengirikia na gukua kauma rwageta kare wimbiti na jau yathirire na ulere lakini ende toya ke itara kwa na marieto iboya na marieto ya antu nyabara bagwe ni atapokeo na mtu tukinya kaurairwe ande ora wakaraga muntu arengirikia kugita family ou achiarire rieto ritiura ande ana babageta baechiara bageta marieto kuringana na muntu ura utagira rieto riu rithire ndi muntu ura kwire tukikete kaurairwe imaitha utakira manto no mwendete tu manto ukira tukira gikutu wa giurire no mwito gwe ondu nende father wakwa muchiere na gia mama mware okwa mbere mwita kanungu na muchiere mama retira ate no tumatha gwire 57 April lakini mwana okwa na agwia omwari twari wende nda mwito ura jambo anu yegwa ko wende ikonania
rietwa rira bwaya na inye iretetheragia kurigana muntu urakwire ukumbuka yes muntu akeyare tuyukie muntu awita rui akura buti kumaina etire ibwendaga kuthiatira bumenya kithira kakwire kana muntu etire ngwichi yake ni ande mantu yo weta na roji jaje da jarundo bere au antu bateta muno muntu umwe no ntu ikwetha kwina mantu ya maingi muno ya kugitaria antu kinyale antu beta miundene kulima batetaga muntu umwe beta kethe ibayiru jo bageta rukiri kwetha kwina muntu oringa gintu ya primbi bakothura na antu amwe bageta baiga kundi bareke na gwito muntu akinya munda jwawe muntu atonya munda jwawe thaira cha kumira muntu rakaringa gapirimbe kaingi bakothura na kairi bagaite bare amwe nande nya muntu arengita na roji bakimenya antu beta baiji ibweta kumutiata ruwe bona kithana kwire bucoka nwe kwenu bumutika kana aretika kuta are mantu ya yau agia kuthia twakonekana onkere akaeturia ruwe aturia ruwene kutibate umuhigia muchie kakwari na mantu ya ukathike muntu kana ukathithie ari ndio ta kuende ya muntu yu atata wake arene kana ugwire no gwirire ya tu ata ingi no te mantu ya yareo ya yare umukuru ayikwira muchire athia iro byongwana bireku abyo byonza kabuthirwa na gia muthaka ikwira kuntu na arate kibya kwirwo kana riganika ari aria tuona u ari na ulire na no ntu solution nyale to ya no na ala ikwale wimbiti utima na rie alafu nukona nikwerekana ya maingi ng'ani akarwerwa akua na bukeya kumuta tuke bumuta kyarene mana mbiti yo muria bukeya kumenya tuki muroi muthitha murwere nyata kwa butha kwa nteto iria kiareo bra twambiria na be nteto iria kiareo gwitikio bwareo ya unini mukuru kugwira miaka ekwa imbitikitie uro ithumu nditikitie kurori bogo gutembi lakini mbere itu etika kiandu etika kio ukwe gendo kiomba okura kitembi kitetu lakini hakuna autekinto yakiu kwende mtu yo akwa tuno kabu muthika tuka ama ni akuwa na rukunge yeko mtu alenge gukua antu ibekairwo nyathumu yo ibekairwa no ntu antu ibeta na biatho bia marwa weka rukuo marweni uri antu ibeta pengine bwachemena na ndu okuna rabwitete kunywa ugekirwa marwene na ukanywa no ntu ukanywa te kumenya wekirwo rike no gukua menya ketheo kombo kinya kwenu menya baba ingi muntu teka korogi koragaira muntu ou orogi botoragaira muntu ou ukambire kuigwa gintu kenge thagi kuro moike u mutwe nande antu babo kunyunya nabo pengine bukanania baukamata bakwania nja wakinyanja na ndo kwiro me bakathithio methondire gukuma ri ara tukenda na tugarira kio o boume kwire kwari na mwenji nweto tantu tugu mwenji una tukona mucheyo ari mucheyo enji ina atate ya wanenji ponde muthaka kana mwari no atayana yes kwigwo baile wota ya imuthaka muntu mwithi wende muntu tena rochiara no atayawa no tejo muno mwenji na tukerera kio wau mwenji wende twaririe mwenji una njire warie ilasima mwenji ilasima ethira e muthaka kana no ethira e mwari kana mukuru mwekuru mwari okwarakia akwirire muntu oethera itiyirite akaijeria muntu otheri ende natona kuketha kwina muchiyo enji mwenji wende kamuchiyo onthe yo wa tuyukie ya turi tuyuki tunde tuiba muchiyo no mwe wetu kana ko kura ukienja na ba bojiara na bakayuki untu ureka riangui na bakaendelea kwa ukiara matu na mwenji ilasima ethira e mukuru kana nya mwari na aya mwenji mwari atengi tonya mantu ntomurume yake ntomurume no aya mwenji na mwekuru wa mwenji unethera mwenji nya nu wata chiongo ate ya mtu nu enja na ethira rokirunya nwe ya rira mwari rira mwekuru tuyukie mwene akwira nwenja kwenja mwekuru kwenja mugiro wethonde mukuru ari wotayana mwekuru ari okwenja mwekuru ria kuria na bondi batuga wanonto ndakeke ya gukwo muchiyu mwenji unu wetana ntu nyumbe pionde muthaka kwa muchi muthitha mwenji atawe imwenji no ayuka kinto bi bionde binyumbe muntu muthaka
atugerera agia mwari age mwenje ya kwenja guo mwari urogwire into biu bya tiere bia mwenje gubionde na tugerera kio na mutaratara uyu kwina tukona mwari kana mwekuru mwene akwa kakurakia njwiri murumo murainya mwene arikirio tawa na ka antu batikwenda inya kurianira niwe manto yau mwekuru akwa mukuru atiwa na tiane na kwa nyawe no gwa karaga na bairo ibange no ntu yoro imugiro lakini eta kwenya na ungina we mwene gwithe mukuru nyawe na karaga no ntu yoro imugiro lakini mukuru nawe ubu oleke kwero mwari ou neta kwenja no mwekuru ngi no rokwire mwene gwithe kwenja na ata batenzu imwenji ari urugo ngo bagenjana no benjane no oyo na mugiro no ronge na mugiro ende irunya bira bakenja na bya bigatewa bata na irunya byaryo mbibi byongo byatura irunya ende tukarira kyo kwa irunya mtu aenza wake akena kiatawa no atura muturi kwetha kwena blacksmith kwetha kwena barabetawa aturi bayo batura interview on the bibi atumairwa na muturi na mwenji ke bare mwanya ute mwanya muturi na mwenji ba mukare ogi mumero ibagwa ando ibagwa na kwa mukarere yo batetha bari akwina antu inya muturi irunya byale mithembe thatu kwari na kirunya gya utana kirunya gya kwenja na gya kwenja ruku ko byare mithembe thatu irunya byale mithembe thatu na ne atabia karakari no withira inya wina ko to ande turio u o kiu kirunya bikari no kwithira kwigena kwa atoni no bonie kirunya upana wake oke twire kirunya kionde ke kariu kino ke kwenja kiongo na no ke tana na bari aya irunya bibyo kwa na mithembe je bionde bie mithembe thatu keke ukona kire imithatu keke arega kwenja mtu kwiri na ndike kika kenjete na gyate oiko no ntubu kona kire imithatu ke ukiarega kwenja ruku mtu akwiri akabiele kirunya kike kiabiere ke medium size keke arega gutana are ke ungu geke arega gutana kirunya giki na kiko kiarega kwenja antu babatena thine batena mugiro kinya juriku ke kiarega kwenja ko wende ke bibi thato kwiyo garea okay kuringa ke kyo kyantu baba kwitene baba kwiri ndaka na imwari ande tokela kyo biena ibia thera biena mwanya yo unene ontu kitu konekele ibiare sizes irunya bya kwenja byari binene na yakyo ke yautana yakyo ke unande na ke kya mturate na mwirunya yuru ke unande kya mturote na mugiro ke kya kwenja mtute na mugiro age na yo ke medium kyari utana na bali ke na ke kyora kinyage ke kyari iketha kenena nene ende kyari kwenja mturo kwiri kwenja rukurande ruku na bionde abya tayawa inya byotana abya tayawa ari kirage ateja ikira kwenja ruku kyonka ke kyo kyatayawa kyo atejawa ige utana ke kwa maisha na mtoendere muturi kairawa tuturire kana ethaira aturite wengo eke kunenkanira muturi kera wana ture na ndi byaturwa kethe family yakwa byaturwa bige kwa mbatine mbati iji byekiraya na ndi mwekuru no akajukia bige kwetha kwenda katheti bige to bigachurwo nyombe byachurwo kiuru na kya mwekuru okay ko wende ikaringana na bura kukarikende ndi tumeakirunya kira kyatumirwa kithira ni ukwirwa kithira utana kana ikwenja no mare ala no chanda ka chore ichiara kinu yakeo ndaka chedo china tuchu na ikwani na container ya special yeta gyatu kiu kyari gyatu kya mutani na gitaringitha imuntu ko wende ibonto miandra chene ata tutina kya ndaka kyo kya karaya ndaka ya rika chirula ba yongo kiu gitaringitha gwa kiu yatura kwa muturi moyoro raite mutani ayana mburi ya ndenge agwana kembe gurua
nuora akimutani umwe ende bie bingi bigetate ituraira ntokaro mwecho chwau ndakaje mwira Mutegeria Wero TV ano tukinya mwicho yo kipindi keto irware tukwariria na njirenda yabo antu bakara yabathikana buko karaki mturathi kitu iko nturume ichare yawa mwenji na etawa na githa kwe githomo nyo ndathoma kinene anda meakwinerunya mithembe 3 oya urokona ngwete 3 kwe kanene na kwe kanini pio endi ntobite ati biethera bieki biaturawa na bitaturawa ni antu bonde ikwari na muntu wa muturi na tiri muturi muntu ethera muturi akethera we nyongo yekie na inkona ko yo biekairwa biteka kana tina bieka ndio ndene mbati yeta wa mbati bonda ikwa kwanza gakwenja kiarike gikwenja kera kirunya choka mbatine ukenja bange munyaro oigwa bu kirunya choka mbatine ukenja bange munyaro au no tukinya mwicho yo kipindi ketu kerua mikarire ya Ameru tona ni itarurengi nkuritane nkuruki ivoya